Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana ku-channel Umkhanyakude TV. Bafowethu iy'nkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Ufaniswe nomculi kaMaskandi-ke laphana wey'ngane zakwethu okade hamba negcukamelisha laphana wey'ngane zakwethu. Ehleli emotweni ngemuva-ke laphana wengane zakwethu. Omunye wabalandeli ekadama ewindini ekhuluma negcukamelisha uthe le nsizwa iyafana nse nomkhathazi-ke wey'ngane zakwethu. Nayo le nsizwa kade ilokha-ke laphana imoyizela laphana wey'ngane zakwethu. Sengazuthi ngempela nguyena umkhathazi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula thina ngale kokukhuluma kula-ke silandele i-clip ubezwe-ke laphana wey'ngane zakwethu befanisa leya nsizwa nomkhathazi. Uthi bangibhekile wena vele uyayibona vele inkabe ngithi nguye umkhathazi phela sengibuza amagida ngoma akho ukuthi amagida ngoma ngibazele nesipale esiqinile ngithi iyo le nkabe umkhathazi uyabona ngisitshe ubuza wayekise wakho umkhathazi uyibani umkhathazi hayi no mfowethu hayi uthi uyodlala umkhathazi ilezo sithombe sami esefoni yakhe yona siyenza ngisikhumbuzo isithombe zawo lesi isithombe zawo lesi siyenza ngisikhumbuzo usuku lalo lokugcina uyezwa ithi bengicela lisigcine